lipo li je, lipo li je. Na laži mi suvoj ležet, na osami pokraj mora, nad pućinu tebe gledat. Moj galebe, tebe gledat, s tobom letit, povrh svega nimat straja i prkosit svakoj buri i ne veri čas sve valja. Moj galebe, čas sve valja u svom bisu, da i more vrijepini, bit gospodar usri svega živog lica u visini. Kada sunce bez pristanka nama sije i da ništa na tvom nebu i na moru bisno nije. Moj galebe, bisno nije dokle krila tebe nose kudo želiš, pa ne veri oni suncu i se i veseliš na osami blizu mora, dok se sunce zemlji smije. Slušam tebe kako kličeš, lipo mi je, lipo mi je. Moj galebe, Svaki grad ima svoju priču. Ona u Splitu počela je s Dioklecijanovom palačom prije 17 stoljeća. Carska se palača od tada mijenjala, rušili su je zidove i kule, ali se ona ipak širila, rasla u grad, otkrivala suncu draži svoje skladne arhitekture, čuvala svoju mladost. Ali priča o gradu ne završava samo na njegovoj rivi. Ona ne može proteći bez sporta. Da ne kažu uzalud za Split da je najsportskiji grad na svijetu. Potvrdilo se to na Mediteranskim igrama 1979. godine. Bila je to najveća sportska fešta koju je vidio Split, no ne i jedina. Split je i domaćin Evropskog prvenstva u atletici. On ima i svoje šampione, Jugoplastiku prije svih, dvostrukog evropskog i peterostrukog jugoslavenskog košarkaškog prvaka. Sjajne generacije splitskih žutih navikle su svoje sugrađane na podvige, na velike sportske trofeje. Ali Split ima i druge, vaterpolisti, plivači, veslači, tenisači, ragbijaši, kuglači, rukometaši, atletičari, velika je obitelj sportskog Splita.
Neki su bili šampioni, neki će to tek biti. Mnogi od njih urezali su svoja imena, rezultate i rekorde u riznicu našeg i svjetskog sporta. Zlatna povijest Splita, ona novija, ispisana je i njihovim rezultatima. No priča o Splitu nezamisliva je bez nogometa, bez baluna. Prekrasna poljudska ljepotica, kako zovu novi Hajdukov stadion, iz nedelje u nedjelju sportsko je svetište Splita, mjesto hodočašća navijačke vojske koja dolazi bodriti svoje bile u sportskom nadmetanju. Hajdučko srce, bijele 11-torice, tu kuca za nove pobjede, za golove i pljesak svojih vjernih, najvjernijih. Na zelenom travnjaku svaki novi gol dojmlje se poput osmijeha fortune, ali i vrhunskog umijeća njezinih izabranika. A sve je to počelo davne 1911. godine na tadašnjoj Kraljevoj njivi, starom Hajdukovom placu. Dogovorili smo se 11 na jednu stranu, 11 na drugu, je li tako? Inženjeru, pa ti ću ja. Moj ferata na centar halfa, tvoj je cijeli plac. Mi smo se razumili? Segula, balon. Hajmo! Ovo je solo monad. Koji balun? Koji Ne balun? da ništa, ne. Ne da jer mi nije bila moja. Pa kako ovo je? Dajte na balun. Moraš ga dobiti samo na policiji. Razumiješ? Ajča! Moraš. Boje! Pokisli ne na balun. Još kako si vratite na balon, nećemo više igrati. Molim vas. Nećemo više igrati. Edu. Ajde na, ajde. A čaj meštre, opet ste danas ranije zatvorili butigu. Oli je vas uvatila voja, malo se zaletiti? Oje, bogati. Pa da se raspadne kaka, rati. Recite mi, čaman se čini, a? Sad ovo koliko se ja kao malo razumijem u fuzbal, jeli? A kako to inače Englezi činidu, nije lošo. Mogu reći nije lošo, ne. Samo Ferati ne bi trebalo dati da ovoliko driblja. Ferata, balun se ne igra sam, razumiješ? Ovo je duje za gospu Blažen. Ma vidiš ti ovo? Ko će ovu bandu disciplinirati? Naučiti barem osnovne stvari. Gledaj kako trču kam uve bez glave. Ma gledaj. Pa rivi se, vidite kako ćemo tu Spartu, a? I bilo je tako. Tukli smo Spartu, učenik je nadvisio učitelja. Bilo je to 1984. u natjecanju za kup UEFA. Nakon prve utakmice u Pragu Sparta je vodila 1:0, pa je trebalo postići 2 gola. I evo ga, 1:0. Nabačenu loptu Gudelj je ubacio u gol. Hajduk je anulirao prednost. Neopisiva radost na stadionu i novi juriši bijeli. Prije više od 7 decenija splitski su studenti iz Praga donijeli loptu, a sada im je trebalo vratiti i to 2 u mrežu. Tako je bilo. Majstorstvo Sliškovića u nastavku utakmice donijelo je Hajduku i taj drugi gol. No izgleda da je Hajdukovcima bilo lakše igrati nego dati ime klubu. Po savjet su banuli kod svoga profesora Barača. Dobar dan. Dobar dan, što je, momci? Upadate ko Hajduci. Skužajte. Koja je golema nevolja. Pomozite nam, profesore, sve je gotovo, fali još samo ime našeg klubu. Upali ste nepozvani, bez kucanja, poput pravih Hajduka. Neka vam je to ime. Kao što znate, a to smo vas u školi učili, ta riječ označava u našem narodu, u našoj legendi sve što je najljepše. Junaštvo, čojstvo, poštenje, drugarstvo. Prkos moćnome, zaštitu slabome. Klub neka se Hajduk zove. Bravo, šef. Prvu utakmicu Hajduk je odigrao protiv autonomaškog mjesnog kluba Calcio i isprašio ga čak sa 9:0. Ne činite kantele! Po zemlji, tako, zavrtimo glavu. Slijepo po vaju. Ne kendajte, nisu ovo kende, ovo je fuzbal. Tako je, nešto ima fuzbal u malome prstu. Prvi gol za Hajduk postigao je Šime Rauning i to ni više ni manje nego koljeno. Nakon svakog gola pucali su tondini, glazba je davala podršku Bilimu. Tako je to bilo protiv Taljana 1911. godine, a tako je bilo i dosta godina kasnije protiv Torina.
uopće gužvi. Javili su mi iz reportažnih kola da je netko stao na kabel, da ga je izvukao. Ali ne mari što ga je izvukao. Hajduk vodi 1:0. Sada nije ni bitno šta se dogodilo sa kablom. 1:0 vodstvo Hajduka. Na usporenoj snimci nismo uspjeli vidjeti što se događa. Asanović 1:0. U stvari, Boris, Kudelj je prodro s desne strane, fantastično je dodao i Asanoviću nije bilo teško. Zaista prekrasno. Početak kakav se samo poželjeti može. Nadam se da ste na usporenoj snimci to vidjeli. Hajduk vodi sa 1:0 protiv Torina. 11-terac za Torino u 14. minuti poslije onog sjajnog početka i zgoditka Asanovića. Junior i Varvodić. Junior je Brazilac u momčadi Torina, igrač sa mnogo iskustva koji je bio u reprezentaciji Brazila još na svjetskim prvenstvima u Argentini 78. 82. I postigao je zgoditak rutinirano upravo onako kako jedan istaknuti igrač tako slavne nogometne nacije kao što je Brazil i mora pucati prema vratima. Zapisao je juniora sudac Karl-Heinz Trischler, 35-godišnji sudac iz Freiburga, kažu vrlo daroviti, jedan od onih koji će se uskoro na listi najboljih sudaca Europe naći u samom vrhu, tako barem kažu oni koji su ga pratili na nekim utakmicama. On je sudio Rijeci u Valjadolidu. Slišković, fenomenalan zgoditak Sliškovića. Pogledajte tribine kako se raduju. Mladenek, šta biste vi na to rekli? Pa moja riječ uvijek zastane kod ovakvih stvari i kažem ludo je, ali pravedno, jer ovaj sudac sudi izvrsnu utakmicu, ali je pogrešio malo prije kad je zaustavio prodor Asanovića. A jeste li sigurni da je ovo moguće? Ma fenomenalno. Bravo, Baka. Zlatko Vujović. I 3:1. Sada se već kudikamo lakše diše. Je li tako, Mladene? Ja uvijek kažem, čekajmo 90. minutu kad sudac odznači kraj. Srce je jasno, razdragano i veselo kao kod svih ovih gledalaca. Napred Vili! Na viru sjećanja, Slavko Luštica, jedan od igračkih i trenerskih hasova Hajduka, vrti album uspomena. Generacije i generacije Hajdukovaca, nižu se momčadi, nižu igrači. Od dokumenta o osnivanju Hajduka kojim carsko namjesništvo u Zadru 13. veljače 1911. godine odobrava rad i pravila kluba, prošlo je niz godina, niz igara, niz golova. 9 osvojenih prvenstava, od čega 2 prije posljednjeg rata, te 8 kupova Jugoslavije. Niz međunarodnih utakmica, gostovanja, prijateljskih i sportskih nadmetanja. Nižu se generacije, timovi, igrači, nezaboravni prizori, susreti. Bijela boja Hajdukovog dresa inspirirala je sve koji su je nosili i za nju navijali. Iz utakmice u utakmicu, iz pobjede u pobjedu. Hajduk je sigurnim igrama sebi kovao ime na zemljopisnoj karti svijeta. Split je, zahvaljujući srčanosti Hajdukovih nogometaša, počeo dobivati sve istaknutije mjesto. Igrali su majstori, nezaboravni asovi, reprezentativci. Događalo se čak da cijela momčad Hajduka, osim vratara, igra za reprezentativnu vrstu. Neki su od majstora bilog baluna bili poznati internacionalci, izabranici momčadi kontinenta. Hajduk je bio i ostao nogometna stvarnost, ali i legenda koju su pisali asovi poput Barbaluke Kaliterne. Na jubilarnom turniru u povodu 40. obljetnice postojanja kluba 1951. godine majstori s mora ugostili su Dinamo, Crvenu zvezdu i Partizan. Velika četvorka bila je još jednom na okupu. Proslava je počela defileom, a zatim je odigran turnir na kojem su slavljenici igrali u sastavu: Matošić, Beara, Kokeza, Krstulović, Juričko, Šenauer, Luštica, Mrčić, Proketa,
Vukas i Radovniković. – 1952. godine Hajduk je po 4. put postao državni prvak. Odluka je pala u posljednjem kolu kada su bijeli igrali u Zagrebu protiv Lokomotive, a glavni konkurent Crvena zvezda u Beogradu dočekivala Dinamo. Lokomotiva je vodila sa 2:1, ali je Broketa sa 2 uzastopna pogotka preokrenuo rezultat u korist Hajduka, 3:2. Istovremeno u Beogradu je Dinamo smanjio vodstvo Zvezde na 2:1, pa su vrata titule Hajduku bila širom otvorena. Majstor Smora je u Zagrebu zaigrao još bolje, pa iako nije iskoristio 11-terac 7 minuta prije kraja, postiže i 4. gol. Sa 4:2 protiv Lokomotive Hajduk ponovo postaje prvak Jugoslavije. Navijači su priredili veliko slavlje. Utrčali su u teren i darivali svojim junacima bukete cvijeća, na ramenima ih iznijeli sa igrališta. Pod starom legendarnom Murvom u klupskom dvorištu trener Lemešić iznosi plan igre uoči finalnog susreta jubilarnog turnira. Da bi to postigli, moramo se svojski boriti, moramo zapeti od prve do posljednje minute, uložiti maksimum svoga znanja i požrtvovnosti, borbenosti. Kapetan momčadi Vukas ima razloga za ozbiljnost. Jubilarni turnir nije najbolje otpočeo, a pobjedu očekuju svi. Na nju obavezuje jubilej i prošlost, toliko puta ovjenčana pravim trijumfima. Jurić, Puci, Ilić, Ivo Bego, Brkača, Vukas, Kovačić, Vidošević, Anković, Zvonko Bego i Šenauer. U Hajduka samo 47. godine do zaključno 62. godine. Hajduk me zadržao, a vjerovatno da se ponovo rodim, ponovo bi bio igrač Hajduka zbog jednog velikog drugarstva i poštenja, gledajući na publiku, gledajući na ono što su igrači Hajduka u to vrijeme za ono malo, ali uglavnom za svoj grad dali jugoslavenskom nogometu. Svak te ljubi jer si svakom mijoj drag. Svak te voli, svak te ljubi jer si svakom mijoj drag. Svak te voli, svak te ljubi jer si svakom mijoj drag. Svak te voli, svak te ljubi jer si svakom mijoj drag.
U kostima je mojin 80 lita. Dite sam starega težaškega Splita, veloga varoša Korenika. Život mi je bija mašklin i motika. Ma eto, prošla su ona vremena moja kopanja, znoja i gnjoja. Ona vremena stara težaškega kara i tovara. Malo nas je ostalo, na prstima nas broje. Naša se vremena, radosti i brige mogu još proštit u pometa i foje. Kako nam je bilo, more se proštit u knjige Kovačića i Ke, Uvodića Marka i serije Miljenka Smoje. Štiješ, uzdaneš, u dušu te takne kad ti se misal na mladost pomakne. Pa ka kroz mutno caklo na zidu prošlost oživi, kad su ono još murve bile na rivi, kad su nam kale vonjale po friganoj ribi i vinu, kad smo balali mofrinu. I potlaka bi s potnoga dana ispod plinskega ferala zapivali: prostite susidića, vas glas on budin, ovod mi stoji draga, dajte da je ljubim. Ali evo, došla su vremena nova, auti, gliseri, neboderi, automati, činuse, umjetna vina, kalena smrdiduo benzina, svi neki novi instrumenti, neki bogi, umjesto vulenoga štramca jogi, kafići, čevapčići spiza izgleda, umjesto rakije viski se pije, svak činića oče, umjesto serenadi vrtidu se ploče. Ali evo, i ovo vrijeme čaje došlo, za mladosna je boje i sve je slaje. Jer bo onomenča je bilo, rekli smo adio, jer na mlajiman svit ostaje. Ma, jema ništo će ostalo uvijek isto. I to sadacka je Splitna resta u velom isto. Kad se ja kao mladić digo čutin, bilo da se veselin, oli da se jutin. Kad sam ja još ka boso dite, oli ka mladić, pa sadac ka starac, noseć na plac svog unuka uvijek druga zajduka. Ma evo, force su mi pale. Jedva činin već iskale. Pri kraju je uje u svići vašega barbaduje. Zato sam u zavis stavi sinu, odvešće sme na plac da ga još čijec vidim, za nje gušte da doživim, da na novem stadionu aplauziram šampionu. Ta ću skupit zadnje force i vikaću, če sam vika život cili: ne dajte se, mili moji, napridaj dug, naprid bili. Posljednjeg produžetka kada više nema vremena za ništa
to što se dešava dolazi do daleke Australije koja prima radio prijenos. Čuje se u svim našim domovima gdje se sada piše Hajduk, Hajduk. Velebni stadion na Poljudu koji može primiti 55.000 navijača nije samo najljepši stadion u zemlji, već i jedan od najljepših na svijetu. Otvoren 1979. godine za mediteranske igre, ubrzo je postao dom Hajdukovih igrača, klupskih uspjeha, trofeja. Tu su i pokali za osvojena prvenstva države i kup natjecanja. Ali i trofeji sa brojnih turnira i gostovanja diljem svijeta, jer Hajduk je igrao u preko 200 gradova iz 50 država, sa svih 5 kontinenata od Europe do daleke Australije. Hajduk je simbol Splita i Dalmacije i ima svoj najjači oklop, a to je tradicija. Ima navijače koji su fanatično odani Hajduku i našem klubu uopće i mislim da je to najveća vrijednost i najveća blagodat kluba. Na takvim krilima, na krilima tradicije, na krilima navijača, uz stručan rad naših trenera, u prvom redu Luke Peruzovića, uz ovu mladu gardu igrača koji su bez sumnje najveća vrijednost jugoslavenskog nogometa okupljena na jednom mjestu, mislim da će Hajduk već sljedeće godine igrati vidnu ulogu i da će Hajduk boriti za titulu prvaka, brzo doći na europsku scenu i ostvariti naše snove. Ovo je današnji Hajduk, nasljednici slavnih generacija koje su 27., 29., 50. kada je Hajduk bio prvak bez poraza, što još u našoj ligi nikome nije uspjelo, zatim 52., 55., 71., 74., 75. i 79. godine bili prvaci Jugoslavije. Možda uspije baš ovoj generaciji osvojiti jubilarnu 10. titulu, prvu na ovom stadionu. Neki od ovih igrača već su osjetili draž pobjede, ali u nacionalnom kupu 84. i 87. Inače, kup Jugoslavije Hajduk je do sada osvajao 8 puta, prvi puta 67. a potom u nizu 72. do 77. Dakle, čak 5 puta za redom. Moram kazati da je ova godina, da je to uvertira i da se pripremamo za prvo mjesto sljedeće godine. Poduzeti su svi koraci, a i sami rezultati ove godine upućuju da bi do godine stvarno trebalo doći vrijeme da se osvoji i ta titula prvaka i da ovaj stadion procvjeta, da na njemu bude daleko više publike nego do sada. Isto tako moram kazati da je naša splitska publika jako specifična i da oni ne priznaju ono što je dobro, da priznaju jedino najbolje. Nema dobre zgrade bez solidnog temelja, a ni jake momčadi bez dobrog podmlatka. Kao nekada u dvorištu pod Murvom na Starom placu, tako i na novom stadionu Bili Tiči i Repci uče se uzlijetati do prvog sastava. Možda se među ovim darovitim poletarcima kriju novi asovi, poput onih iz najuspješnijih generacija, poteklih iz hajdučke nogometne škole. Mislim da je ova ekipa Hajduka sada sastavljena od momaka, mladića koji su praktički ista generacija. Ekipa mladića koja će biti na okupu više od 5, 6, možda i 7 godina. Dakle, to je preduvjet za veće rezultate. Nadamo se da već do godine možemo poći na titulu gledajući ovaj omladinski kadar koji je u biti sastavljen od omladinske ekipe Hajduka i igrača iz bliže okoline Splita iz Dalmacije. U buduće želimo dovoditi u Hajduka samo igrače koji bi poput Holcera Oblaka onda popunili ovaj mladi igrački kadar. Nadamo se najbolje, nadamo se da je Hajduk ponovo stekao onaj hajduški duh, dakle jednu garanciju za sljedeći 5-6 godina unaprijed. Tribine Poljuda, Hajduk vodi 1:0. Pogledajmo to još jednom. Bio je tu prekršaj Štimca nad Deverićem. Krenuo je u napad
Jerkan krasno ubacio tu loptu Krstović, još ljepše glavom sproveo u mrežu Alen Bokšić. Skočio je Gudelj tamo, Gudelj još jedan put, Gudelj i gol. 21. minuta. Kao i uvijek u gledalištu, vidite, to je bio Jerolimov, bio je Gudelj, još jednom put vraćena lopta na prsa Gudelja. Tu je bio, čini mi se, čak Miller koji je dotakao loptu. Da li Miller, da li Gudelj, ipak Gudelj je tukao u gledalištu. Pogledajte još jednom, evo ga, udarac prema golu i vratar je bio nemoćan. Gudelj, 1-1. Zvižde čitavo gledalište. Bilo je tu i zahvata sa rukama. Da će biti gol! Gol! Koga to ljube? Pogledajmo to još jednom kako se zbilo. Hajduk vodi sa 2-1. 13 minuta prije kraja utakmice Hajduk vodi sa 2-1. Priča o Hajduku priča je i o posljednjih 8 desetljeća Splita, starog grada, mediteranski raspjevanog, osunčanih vertikala, bogatog duhovnog i graditeljskog nasljeđa. 17. stoljeće broji Dioklecijanov grad, koji, kako zapisa pjesnik, nije slučajno ovdje i nije slučajno ovakav. Bio je Aspalatos, pa Spalatum, pa Spljet, a danas je Split. Sloj do sloja, riznica stoljeća, salonitanske razvaline i uščuvani kamen peristila na kojem Sfinga mudro čuva tajnu o vremenu i mijenama. Kamen je to grad sa 4 kamenih vrata, 4 izlaza u svijet. U slijedu stoljeća ovdje je sve pomireno. Antičkom graditeljstvu dobri su susjedi gotika, renesansa, barok. U istom su svijetu i pred istim očima. Bilo je ovdje naroda i naroda, kao kiša nebeskih, kao plodova divljih smokava u antičkom kapitelu, kao mirisa brnistre i opojnosti kapara. Bilo je Ilira, Grka, Rimljana, a od propasti Salone eto i Hrvata koji će ga izabrati za stalno stanište i poganske hramove pretvoriti u kršćanske, ustoličiti hrvatske narodne vladare, biti svoji na svome. Grad je to uskih ulica i oštrih vertikala, grad iz koga mrtvi svetac Dujam istjera mrtvog imperatora, inkarniranog Jupitra, grad uzdignuta palca glagoljaša biskupa Grgura, grad koji je vazda gnizdo razumnim ljudem bio. Kako se ushiti starograjski vlastelin i pjesnik Petar Hektorović, grad u kojem Papalić u kući svojoj okupi krug humanista, Marulića među inima, grad koji ne odustaje biti mlad. Sve je tu nadohvat ruke. Kamen zvonika, kamen bedema, molitva i krik, kule i palače. Sva ta nježna suglasja i sve te oporosti i opreke života, oprane fasade i stepeništa starih pučkih predgrađa, kojima kao da još prohode težaci, kari i tovari, zastajući pred vilom Ridulin, iz čije slikovitosti samo što ne izađu Tijardovićevi likovi ili pak oni Uvodićevi, a iza Luku Botića, pjesnika Splita, koji između ostalog uskliknu: o Marijane, samotna planino pored Spljeta, pored živa grada, naći će se pri ruci neka preporodna vila da ga utješi u inscenaciji svakodnevlja. A onda nam valja na drugu stranu, do Meja i Meštrovićeve galerije, gdje je tišina polegla na kamene forme, u kojima su pripitomljene praslike života, znakovlje podneblja, skamenjene žudnje, kapi sjećanja, vitke sviračice, iz čijih će glazbala poteći oda životu i zaplesti se među stupove koji kao čuvari stoje nad iščezlim koracima.
Usnule su te majke i ta dječica, a njihov san mora da je dah što se skuplja po površini mramora ili pak ona plavičasta izmaglica što se za parnih dana sabire iznad Splita, zamagljuje mu obzore i prepušta ga njegovom unutrašnjem miru. I pjesnik Marulo će zastati u pokretu, a trgom će proći užurbani namjernici. Novi je dan, pojti ćemo o Marule korugvanan, čuhta, gremo mi puntari tko za otoke, tko za Zagoru, prekrcani mislima kao brodovi što se njišu u luci, jednako kao i na slikama vedutista i marinista, od Emanuela Vidovića pa do sljedbenika svjetla, što ga slikarski kist oslobađa prokletstva zaborava. Pojti ćemo, o Marule, u stine podno starih škura, izbrojit ćemo grade sva tvoja stoljeća, sve tvoje friže, dati i kruh, i sol, i godine, i dah. Nastaviti što se dade, ući odjednom na sva tvoja vrata, penjati se u skaline, silaziti, biti, o Marule, o grade, kameni grade ovjenčan sjenama prošlosti, dahom ljepote, zaigran i razigran, a u toj igri jedna je i Hajdukova. Godine 1976. u četvrtfinalu Kupa evropskih prvaka susreli su se u Splitu Hajduk i prvak nizozemske PSV Eindhoven. Sjajna generacija predvođena Jerkovićem, Buljanom, Šurjakom, Peruzovićem, Žungulom, Mužinićem, Rožićem, u izuzetno dinamičnoj i uzbudljivoj utakmici pobjedila je sa 2:0, golovima Mijača i Šurjaka. Bilo je to još jedno blistavo izdanje tima koji je vodio Tomislav Ivić, najtrofejniji trener u povijesti Hajduka. To se isto dogodilo i 2 godine ranije kada je u istom kupu kod Plinare gostovao Saint-Étienne. Hajduk je i ovoga puta bio bolji i sa 4:1 ispratio francuskog prvaka. Šurjak će mu vjerovatno na desnu stranu dodati tu loptu i udarac prema golu, gol. 1:0. Još jednom pogledajte. Strahovita bomba. Bravo Jerkoviću. Predsjednik Međunarodne komisije Nogometnog saveza Jugoslavije, Čan FIFA, opasno i gol. Reveli, pogledajte. Uz samu gredu izgledala je kao da neće doći. Francuzi upiru snage da ga sustignu. O, kakav prekršaj, šansa za Hajduk. Da li će biti gol? Doditak. Fantastično, Žungul. Pogledajte još jednom. Šurjak je to zaslužan fantastično, ali i Žungul koji se našao na pravom mjestu. Šurjak još u napadu, šansa za Hajduk, velika šansa. Šurjak, šta će biti? Još jedna šansa, gol. Jerković, fenomenalno. Šurjak, pametno, zaustavio se. Sada Jerkovića koji nepogrešivo, vidite, tuče u gol. Jerković 3:1. Evo još jedna šansa, velika šansa, gol, 4:1. Mijač, 4:1 Mijač, kako ljublje, pogledajte još jednom. Ovaj je pokušao rukom da ga zaustavi, pa pogledajte kakva radost. Hajduk i Split su tijesno povezani, kao blizanci koji posljednjih 8 desetljeća idu zajedno, osjećaju na sebi iste promjene, izmiješali su krv i odgovaraju jedan za drugoga. Jednako su mladi i jednako stari. Oba su stanovnici istog Jadrana, istog Mediterana i osjećaju na sebi sve draži i obaveze takve pripadnosti. Split je stari grad, ali je ujedno i nov. Proširio se, prešao u splitska polja, raskrčio ledine, podigao se u širinu i u visinu. Konobe i betule, glende i karnevali ostali su prošlost. U serenade više ne možeš, jer kako da te čuje Gospa na 10. katu. Ni vino više nije ono pravo, a granu smrike rijetko ćeš kao znak i kao poziv naći u Varošu ili na Lučcu. Neon se svuda zabio. Plastika je prodrla i u stari dio grada.
i ljudi su se izmijenili. Jedino što im je isto ovima danas i onima otprije jest Hajduk. Svečanost odlaska na nedjeljnju utakmicu, drukanje, zakletva na vjernost bijeloj boji bez obzira s kojeg kata se izgovori, bez obzira na položaj kluba na tablici. Sve ostalo ondašnji i današnji Split razdvaja, a bit će da tako i mora biti i da je tako najbolji. Arhitekturu, staro i novo, razlike i godine očito ne bi trebalo brkati s ljubavlju spram kluba. U jedinstvenoj južnjačkoj atmosferi na velikoj fešti koja se ne pamti održana je u Splitu 1967. finalna utakmica. Bio je to jedinstven slučaj da se najveći trofej naše nogometa dodijelio izvan Beograda. Naime, te godine odlučeno je ždrijebom između Splita i Sarajeva da se finalna utakmica igra na igralištu ispod Marjana. Pred prepunim gledalištem pokraj Plinare, pred oko 18.000 bučnih navijača, Hajduk je konačno triumfirao po prvi puta u Jugoslavenskom kupu. Hajduk je pobjedio Sarajevo sa 2:1, a golove su postigli za Hajduk Ferić 1:0, zatim Obradov 2:0, dok je pred kraj igre Musemić snizio na konačnih 2:1. Utakmicu je vodio Lado Jakše iz Ljubljane. Hajduk je tada igrao u sastavu Vukčević, Folić, Ristić, Slišković, Kuci, Bošković, Mušović, Nadoveza, Ferić, Hlevnjak, Obradov. Cijeli Split i Dalmacija plamtjeli su od sreće i oduševljeno pozdravili još jedan veliki uspjeh svog Hajduka. – 1973. godine Crvena zvezda i Hajduk prvi put su se sastali u finalu kupa. Utakmica je odigrana u Splitu 21. studenog 1973. a susret je završen rezultatom 1:1. U revanšu 28. studenog u Beogradu Spličani su triumfirali sa 2:1. U 27. minuti strijelac je bio Slaviša Žungu. U 67. minuti već je 2:0 za Hajduk, a gol postiže Jurica Jerković. Uzaludan je bio zvezdin gol u završnici utakmice. Primivši pokal za osvojeni kup, navijačima se prigodnim slovom obratio kapetan Hajduka Dragan Kolcar. Splitski Hajduk i Zagrebački Dinamo sastali su se 1976. u finalu nogometnog kupa Jugoslavije na stadionu Crvene zvezde u Beogradu. Igrači Hajduka u tradicionalno bijelim majicama i igrači Dinama nastojali su pred oko 60.000 gledalaca prikazati što ljepšu i borbeniju igru. Obje ekipe su u toku 90 minuta imale po nekoliko povoljnih prilika koje su ostale neiskorištene. Utakmica je u regularnom toku završena bez golova. U posljednjem trenutku prvog produžetka pala je odluka. Šurjak je pogodio mrežu i tako donio Hajduku pobjedu. Oduševljenje publike bilo je neopisivo. Hajdukovi navijači znali su proslaviti novi trijumf svoga tima. Veliki srebrni pehar završio je u rukama Jurice Jerkovića. Pobjedom u kupu sljedeće godine protiv Budućnosti Hajduk je ostvario jedinstven rekord. 5 godina zaredom osvojio je nacionalni kup. Ali bilo je još kupova. 1984. opet protiv Zvezde ponovo je bilo 2:1. Hajduk je doveo u vodstvo Blaž Slišković. Upravo ste vidjeli njegov fenomenalni gol iz kornera.
Izjednačio je Mitar Mrkela. No, Hajduk se nije predavao. Rasplamsala se velika borba, a pobjedu Hajduku osigurao je, nakon igranja rukom zvezdinog obrambenog igrača, Zoran Vulić iz 11-terca. Bila je to još jedna velika pobjeda Hajduka. Ravnić šeta po golu, pokušava možda malo da dekoncentriše Asanovića. I sada je sve spremno, Asanović i 1:0. Hajduk je, dakle, u 43. minutu poveo sa 1:0. Strelac Asanović. Evo sada Pralija i to centarhalf. Gađa gol i pogađa Radmanović. Da li ćemo gledati i produžetke? Psihološki, kažem, značajno, jer je sada strahovito velika odgovornost na Robertu Paliski, koji će pokušati da još jednom izjednači rezultat. 9:8 je za Hajduk. Robert Paliska. I odbranio je Varvodić i Hajduk je 8. put osvojio. Hajduk je u svom 12. finalu. Hajduk je 8. put uspeo da izađe kao pobednik. Posljednji put to mu je pošlo za rukom 1984. je veliki pekar koji je 7 puta, 7 godina stajao u vitrinama Hajdukove trofejne sale. Sada će 8. put provesti tamo još godinu dana. Navijači su kvasac uspjeha jednog kluba. Vjernost se iskazuje na 100 nevjerojatnih načina, a svaka je ludost dozvoljena. Hajdukovi navijači, Hajdukova Torcida je nešto posebno. Split slavi, kad Dalmacija slavi svog Hajduka, onda je to fešta nad feštan. Kad slavi osvojene šampionate, oli osvojene kupe. To je spektakl na spektaklima. To je teatar sa stotina protagonisti kakvi se nidir i nikad u svijetu ne more dorežirati. Svak ko more odit, ko se more micat i zajde na ulicu. Od sitnoga diteta do friško inkolpanoga starca. Svakome čestita, raduje se, svakoga grli i ljubi, piva se i plaće od milinja. Zvona zvonidu, vapori fiščotadu, ferate zvižđedu, trumbete trumbetadu, rokete letidu i sveća se more micat, šta stvara šušur u ovome gradu, šta stvara veliku buku, sve se stavi u pokret. 50 kamioni, autobusi, traktori, motori, sve čarčajke, trumbete, pire, zvončići, ramine. Stvori ljudi moji buku koja je najveća buka od postanka svijeta do danas. Kad se Hajduka slavi, nima ti decibeli koji more do zasmetat. More bi buka o 770 milijardi biljuni decibeli. To godi uvu kao najljepija mužika. I nota bene, Split je
spreman promuknut, razboli se za svoga Hajduka. 80 godin to traje. I nikad nas neće štufat. Primorac je sada pogriješio. 1:0. 1:0. Rubeš je postigao zgoditak. Čop nije bio u ofsajdu. Zlatko Vujović i 1:1. 1:1. Zlatko Vujović. Šurjak. Međutim, to je bio prekršaj Kalca i Döttinger neće razgovarati sa Hieronymusom. 11-terac za Hajduk. Boro Primorac koji nikada ne griješi u 11-tercima. Preveliko breme odgovornosti sručilo se na leđa Bore Primorca. Hieronymus. 2:1. 2:1 za Hamburger umjesto da prije nekoliko minuta bude 2:1 za Hajduk. Šurjak. Đorđević. 2:2. Potvrdio je to samo Hidjen. 2:2 već u početku drugog poluvremena. Dakle, ponovo se budi nada. 2:2 na stadionu Poljudu u Splitu. Priznao je svoju grešku Döttinger, nije dopustio prednost. I evo konačno zgoditka Bore Primorca. Boro Primorac 5 minuta prije kraja, 3:2 za Hajduk. Još 5 minuta, možemo sada reći divovske borbe u trenutku kada već je izgledalo sve izgubljeno, ali nije zadaća reportera Vecuca da završi utakmicu. Kada već je izgledalo da nema više nikakvih šansi da Hajduk uđe u sljedeće kolo, sada još je preostalo 4 minute nadanja. 4 minute nadanja nakon što je Boro Primorac poslije silnih, bezuspješnih pokušaja ubacio loptu u mrežu. 3:2 za Hajduk. 3:2 za Hajduk, ali u prvoj utakmici bilo je 1:0 za Hamburger. I to je ona bitna, značajna... Od zvončaca do spiruta, od Kašuna pa do Bena, kunemo se po 100 puta da od tebe lipšeg nema. Kunemo se jer smo svoji, ista krv i luč kad plane, ti si naš i mi smo tvoji, Marijane, naš Marijane. Ti si naš i mi smo tvoji, Marijane, naš Marijane. Marijane, naš Marijane, ti uvijek ćeš bit lanterna života kad pođem u svit. Marijane, naš Marijane, sve gušte ti znam i zvizdo nad Splitom žagoriš presam. Mi smo zvali tvoje ime i na placu i na rivi, di smo da smo to svo vrijeme, slika tvoja s nama živi.
I u pismi ča nas spoji i u suzi kada kane. Ti si naš i mi smo tvoji, Marjane, naš Marjane. Ti si naš i mi smo tvoji, Marjane, naš Marjane. Marjane, naš Marjane, ti uvijek ćeš bit lanterna života kad pođe u svit. Marjane, naš Marjane, sve gušte ti zna, ti zvizdo na Splitom, ča goriš pred sam. Marjane, naš Marjane, sve gušte ti zna, ti zvizdo na Splitom, ča goriš pred sam. Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina. Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina. La 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 la. Ćemo biti, ruke ćemo skupa, po jedno srce, za Hajduk ćemo biti. Do Buljana, Buljan, sada je Mijač u prilici,